u školi, upadam unutra, svi oko mene imaju adidaske, najkice, pumice, ovi siromašni imaju Adidas sa placa, znaš, ja imam bež, čičak, ortopedske cipele, čujem kak me ljudi komentiraju, znaš, čujem onu ekipu, to ti je onaj kreten, znaš, okrenem se, razrednik i ravnatelj me komentiraju. Vi se sad smijete, ali znate koliko je meni to bilo teško za djetinjstvo? Ubilo mi samopouzdanje, ljudi, do te razine da ja u školi, ne da nisam imao simpatiju, ja nisam imao zlostavljača. Školski nasilnik bi došao do mene kao, ej, čuješ Vugrinec? Aha, oprosti, ti si onda invalid. Okej. Budem te ja čuvao. Ti si moja biljka. Otvori usta da te zalijem, znaš. A ne možeš pedagogu reći, nemojte me opet zaljevati. Bude čuo.